سلااو ڕێز تەماشاوان هێژا بولتەنە ساعت 6 ئەز زیوەڕە پێشکەشکم ئەزم شێخ ئافرینی. سەرۆک مەسعود بارزانی لەگەڵ شاندەکە ئەوروپی ڕەوشە کوردستانە سووریە و ملەتی کورد لە سووریە گفتوگۆ کرد. سەرۆک بارزانی پێشوازی لە جگەری ئەمیندارێ گشتی یە یەکیتیا ئەوروپی ji bo karobarên siyasî ciyên Kristov û şanda pêre kir. Di civîna her du aliyan de behsa rewşa Sûriyê hate kirin ku Serok Barzanî fikar û xemxariya xwe ji şanda Ewropî re diyar kir. Herwiha her du aliyan nerînên xwe derbarê şêweyên çareserkirina kêşayê gelê Kurd li Sûriyê gotûbêj kirin. Rawişkarê di nivîzgeha Serokê Hikûmeta Kurdistanê seredana navenda nûneretiya Encûmena Niştimanî ya Kurdî li Herêma Kurdistanê kir. Duh Mustafa Şefîq rawişkar di nivîzgeha Serokê Hikûmeta Kurdistanê ku bi navê Arî tên naskirin seredana navenda nûneretiya Enekesê li hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê kir. û ji aliyê Serokê Nûneretiyê ve Berêz Newaf Reşîd hate pêşwazî kirin. Di wê hevdîtinê de rewşa Kurdistanê bi giştî û yê Rojavayê Kurdistanê hate gengeşekirin. Di dawiyê de rawişkar Mustafa Şefîq pirtûka xwe ya bi navê diplomasiya Kurdî û qonaxa pêşketinê û pirsgirêkên wê diyarî endamên nûneretiya Enekesê kir û hêvî kir ku serkeftin ji wan re xwest. Ajansa Anadolya Nûçeyên ragihand ku John Bolton û İbrahim Kalin bi pêwîst zanîn piştî vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê. û Amerîka û Tirkiye bû damezrandina navçeya aram li Sûriyê û cîvcîkirina nexşeriya bajarê Minbicê hemahengin. Ajansaka Tirkiye eşkere kir ku gotûbêjê serokatiya Tirkiye û rawişkarê esayîşa Netewî ya Amerîka li ser hemahengiyê derbarî avakirina navçeya aram li Bakurê Sûriyê rêkeftin. Ajansa Anadolya Nûçeyan ragihand ku John Bolton rawişkarê esayîşa Netewî ya Amerîka û İbrahim Kalin berdevkê serokatiya Tirkiye gihiştine li heftê gihiştinekê ku piştî vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê hemahengî navbera Tirkiye û Amerîka de wê berdewam be. Çend jêderekî ji serokatiya Komara Tirkiye ji Ajansa Anadol re ragihand ku Bolton û Kalin deriya peywendiyeke telîfonî ve rewşa navçeyê bi giştî û bi taybetî piştî vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê gotûbêjkirine û tekeziyê li ser berdewambûna hemahengiyê navbera her du aliyan de kirin. Herwiha jêderên serokatiya Tirkiye eşkere kirin ku peywendiya telîfonî de dawîn pêş hate û guhertinên Sûriyê hatine gotûbêjkirin. Bolton û Kalin bi pêwîst zanîne piştî vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê, Amerîka û Tirkiye bo damezrandina navçeya aram li Sûriyê û cîvcîkirina nexşereya bajarê Minbicê hemaheng bin bê ku navaroka çawaniya li heftê gihiştina hemahengiyê navbera her du aliyan de bi daxuya kirin. Ajansa Anadol serbar kir ku peywendiya telîfonî de Bolton û Kalin peywendiyên navbera Washington û Ankara de gotûbêj kirin û tekeziyê li ser rûbirûbûn û ji navverina terorê li navçeyê kirin. Ajansa navhatê eşkere kir ku gotûbêjî li ser danîna planeke taybet ji bo seredana Donald Trump serokê Amerîka ji bo Tirkiye hatiye kirin. Serokê Hevpeymaniya Niştimanî ya Opozisyona Sûriyê ragihand ku ragihandina devera aram li Sûriyê xizmeta çareseriya siyasî li Sûriyê dike. Abdulrahman Mustafa Serokê Hevpeymaniya Niştimanî ya Opozisyona Sûriyê ragihand ku devera aram gaveke beref çareseriya siyasî li Sûriyê. Berûvajî helwestên ku li devera aram tê temaşekirin ku astangî li pêş çareseriya siyasî ye. Mustafa herwa serbar kir ku merem ji devera aram vehwandina welatiyên Sûriyê yên li Sûriyê ne. Mêz Şmakonel serkirdeyê Partiya Komarî proje biryareke nû ji bo Encûmena Pîrên Amerîka pêşkêş kir. Tê de daxwaza mana hêzên Amerîka li Sûriyê û Efxanistanê kir. Manûna mana hêzên Amerîka li Sûriyê mijara herî serekeye û giring e li Sûriyê û deverê bigiştî û rêveberiya Amerîka jî hewlên nû dide da ku biryara Trump bi vekşanê dibin ser nav nedin û awayekî nerasterast red bike ji ber ku li gor berpirsên Amerîka di nav wan de yên ku xweş hikûmetê dûrxistin bi sedema wê biryarê ew biryar net berjewendiyên Amerîka de ye. Herî dawî serkirdeyê Partiya Komarî Mitch McConnell proje biryareka nû ji bo Encûmena Pîrên Amerîka pêşkêş kir. Têde daxwaza mana hêzên Amerîka li Sûriyê û Efxanistanê kir. Mitch McConnell serkirdeyê piraniyê li Encûmena Pîran ya Amerîkî ragihand ku guhertinek di proje biryareke berfireh de derbarê ewlehiya rojhilata navîn de kiriye ku daxwazê ji Amerîka dike herdem papind be ta ku rêxistinên terorîst wek Daeş û El-Qaîde û hin rêxistinên din werin ji nav birin li her du welatên Sûriye û Efxanistanê. McConnell de gotarekê de li pêş Encûmena Pîran duh got ku
ام نه پولیسین جیهانی نه لی ام سروکاتیا جیهانا آزاد دکن و لگوری وی سرکردایتیه ج امریکا تخواستن کو پاراستنا هفپیمانا نافدولتی لی دیجی داعش و پشتوانیا هفپیمانان بکه. لگوری آژانسا سکای نیوز بلاف کریه تانها دما دنگدانه لسروی پروژه بریاری جعالی انجمنا پیرین امریکا و نهاتیا دست نشان کرن. تاکو به بریار دوی د انجمنا پارلمانتویا امریکا دجی کو پارتیا دموکراتا امریکی کنترل دکه و امضای ترامپ لسروی یانجی به امضایاوی ور اره کرن. د 20 ماه 12 ده ج سال 2018 دونالد ترامپ سروک امریکا د توییت کې د راګهاند کوی هزن امریکا له سوریه ګونیزي 2000 لشکرین امریکي هنه وکشینه جبر کو امریکا داعش جنابر صدما مانوان له سوریه جنابرنا و رخصتنا تروریست بو جوی دمه هر ولات الیک هریمی و دولتی دخوازه جه خل سوریه لشونا امریکای بگره سیناریوین جدا جدا هاتنه هوله. هفسروک مسده دبیجه هرما کردستان دکاره رولک سرکه د چارەسەرکردنا کریزا روژاوای کردستان ده ببینه. ریاض درار هفسروک مسده جبو کردستان 24 راگهاند که هرما کردستان دکاره آلین سیاسی ین روژاوای کردستان جهف نزیک بکه و بو نمونه دما رکفتنا هولیر هبو روش ل روژاوای کردستان باشتر بو. او پیوسته رکفتن کمینا رکفتن هولیر به سرپرشتیا هرما کردستان ناوبر آلین کردی ل روژاوای کردستان ورا امضا کرن. هروها ناوبوری گودجی کو رولا هرما کردستان د چارەسەرکردنا کریزا روژاوای کردستان گلک گرینگو بباندور بو. ارتشا ترکیه هزکا خویا نو برف سوریه شاند و نافچه ریکارن اولهی ین تند هاتنه بریو برن. میدیاین ترکیه بلاف کرن که ترکیه دشاندنا کاروان لشکری ده برف سینور سوریه بردوامه و شفا بوری هزکا تایبت یه ترکیه جولایاتا کلیز برف سوریه و بریکت. وزیر برافانیا ترکیه گوت که هزن ترکیه چاواریا فرمانا جیبجی کرنا اپراسیونی نه. هروها میدیاین ترکیه گوتن که افلو و تفگارا هزن ترکیه آماده کارین جبو انجام دانا اپراسیونی لدیجی پککل نافچه لگور آخفتنا وانه. شاندک جنونراتیا اروپای انجمن اجتماعی کردی لسوریه و پارتیا دموکرات کردستان سوریه دو بجداری د بهیداریا میر ازیدیان میر تحسین بک لباجار هنوواری آلمانیا کرد. شاندا انکسی جهر یک جسروک نونراتیا اروپای عبدالکریم حاجی و اندام نونراتیه غیاس رمضان و ناصر موسا پیگدهات. هروا شاندا پدکسی جهر یک ج عبدالباسط حمو اندام پولیتبوریا پارتیا دموکرات کردستان سوریه و محمد سعدون اندام کمیته ناوندی یا پارتیا ناوبوری پیگدهات. بریا دروژان میر ازیدیان لکردستان و جهان میر تحسین بک جبر نخوشیه که کوچا داوی کربو. حفصه لسر شهیدبونا جوانکی روژاوای کردستان لسر دست رژیم لگندوار شامه درباز دبن. د 29 مها یکیده سال 2012 ده شیروان جمیل حاجی کوبوخا د پلیا رقیب بو د لشکریا نچارا یا رژیم ده لسر دست میلیسین سرب رژیم و لباجار زبدانی یه لگندوار شامه هاته شهید کرن. شیروان جمیل حاجی جگند گریپره یه سرب باجار چلاغا یه روژاوای کردستان ویا سالا 1988 دایک بویا. کره مزن بو و باوی ویجی بریا وی به مهکه ده انجام بیارک ترافیک ده جیانا خواهش دستا بو. سعید احمد عینه شهید پیشمرگه روش 4 سال لسر شهید بونا وی را درباز دبن. ما راپورتک لسر شهید سعید عینه درست کریه کام بهوره لی گهدار بن. چار سالن دایکو باوی پیشمرگه شهید سعید عینه بدلکی تجی کلو حسرت بریاوی البومه لچاوی کره خوین شهید نرن و 23 سالن جیاناوی تینن بیرا خواه. سیامنده برای شهید پیشمرگه سعید جی
بدنگکی شوات پلیا شهادت لسترکا کج اسمان کردستان رجیا پیروز دکه استرانکی لسر برای خوی شهید دبیجه شهید منو عقید منو قهرمانو پیشمرگه سعید احمد عینی وکه به هزاران جه کروکچین روشاوای کردستانه جه دست بیکا دامزراندنا هزا لشکری روش لگل برای خواسیبان تولينا وارزين پیشمرگه بون. شهید سعید تاوی کود تمنی 20 سالی ده چک رومتی هلگرد لی گلکی جه تمنی خواه بویر تر بو و بیترس بو. شر یک جه خستنین هری هوو درنده لی جیهانه کو او جه خستنا تروری داعشی بو کر. لی گل قهرمانین پیشمرگه روش گلک داستان تومار کرن. و ناوی پیشمرگه روشاوای کردستانی به تیپین زیرین دیرو که ده تومار کرن. پیشمرگه شهید سعید عینی ده شر محور تلکیف و حمدانیه ده بریندار بو. لحظا باوری آوی به دوز و پاراستنا خاک و رومتا کردستانی جه ایشو برینین وی خورتر بو و ده شر خود لوان محوران لگل حوالین خو بردوان بو. ده سیه مهایکان سالا 2015 ده پیشمرگه سعید احمد عینی لمحور کسک جان خوی پاک ده برخاکا پیروز ده کره قربانی و تبلی کاروانا شهیدین کرد و کردستانی بو. شوفها بري شهيد كبير من التليفون يذكر قلت من ان شاء الله باشم برسام عليا كرم قلت يكون من دنج جمتتي قويا ابو دعوتها قلت خير قو خورته ما حميجي بهزن قلت باشا مورالي وشيا وين برنبري تجمنا كي خدنا ناسن درون قويا ابو خدش راسي بخمامه نخوه حتى امساق من افتكارنا كل بنبري ما بقرنا يعني بشركه لاخي مرضى رباص مني اما كان قافل برمجه بين قلت من قلت باشا كوري من امانه اشوابن رجع اني ريشك برسودان ريشكي داعش ده جانا خوش دستان پیشمرگه شهید سعید احمد عینی جدایک بوی باجار دیرکی ده 5 آذر سال 1992 ده و لسه ربازا پیروزا کردایتی ربازا بارزانی نمر و حسکرنا ولات مزن ببو و دبر بیرو باورین خود ده سال 2015 ده پلیا هری بلند ورگرد کوبو یک شهیدین کردستانی لی هر شهید سعید وکو همو شهیدان زندیه و نها 7 کلیل که نوهاتیین کردستانی سعید شهیدن کومالبات نوان زاروکان وکو وفاداریه کی جبو خوینا شهید سعید احمد عینی ناو زاروکین خوک کرنه سعید. ده بیرانینا چارانده یا شهید بونا پیشمرگه سعید عونی ده دایکا شهید سعید نامه یک راسری کره خود که امی تکستاوی ده وی راپورته ده ببینن. دبیرانینا چارانده یا شهید بونا پیشمرگه سعید عینی دایکا شهید سعید نامه یکی راسری کره خودی که و تیده دبیجه. کره منی هیجا سعید دبیرانینا چارانده یا شهید بونا تا هین ساویراتا دل دیا تو بوی روشتا خویا پیروز و لهنگیاتا یا بلند و هلوستین تا یم بنرخ لبیرامنه. تجیانا خواه کرا قربانی جبو ولات خوی هیجا و بویه که و هر دم توشانازیه که جبو ما و هر دم تاجه که لسر سریمه. چند دجواره جدابون دما که خوشتویک جناو مبارده که و لپاش خواه بیرانینین گلافدای دهیله. بیرانینین تا تجار جناو ناچن و دهش دهاتنا کولان و بخاما وفاداری دهمی دلان دهاتنا نیوساندن. دلي بحسابي قيهرين ما تفكري بزاواي كردستاني مقصد لك زيف جيراني مقصد لك كردستيدا مقصد لك هو كتستي خدا وهر رابي قلتم قاعدي مقصد لك هذا من نابي صرحة فرادية نابي صرحة فرادية نابي خو سردانيا قاعدة بقصد لك أنا جمت بي بقصد لك دستيتا تبي حتى زبم لبي دستيتا تبي قريبا تجاري تجبيرا ما ناچ كريمه از جخودای مزن لاوا دکم جخودای جه بلند کو تدبهشتا بلنده بجه بکه
و ما لسر خیره جارکدی بجیوینه و ما بگهینه پلاته یا بلند پلا شهید بونه. اره ام جهف دور کفتن. لیا کو دلما خوش دکه اوه کو تو لبهشتک بدو ماهیک دجی. السپاسیا خدای مزن دکم لسر داناویا پیروز کو بوی چاوه مردی لمالباتا من ری و شهیدک جهل بجارت و منو مالباتا من دکم بندا پیروز یا مالبات شهیدان ده پجراند. دایکا شهید سعید بوی نامه یا خواه نتنه لهنگیا کره خوانی شاده ده لی لهنگیا دایکن کرد دایکن شهیدان دیاری همو جیهانه دیکه. شیرین کیلو. بله تماشافان هجا لسر مجارا روجاوای کورسانه و درستکرنا دورک آرام هروها داخویانین داویه جه هفسروک مسده من ها میوانداریا ماموسا نوری بریمو اندام نونراتیا انجمن اجتماعی کردی لهولیر کری هروها اندام کمیته نافندی پارتی دموکرات کردستان سوریه دم باش ماموسا نوری ماموستا می جه داخویانین ریاض درار دست بکن هفسروک مسده دبیجه پیوسته جارا کردن ریکفتن به سرپرستی حریم کردستان دناور عالیین کردی ده ورا امضا کردن چما دویده میده سپاس بو تلفزيونا و سرچم ون براستي يعني مجارنا فد بجيرن مجارن باشن كو مروف لسر بآخوه و كا بلا خلق بزانبه هلوستا انجمن اجتماعی کردی هلوستا پارتی دموکراتی کردستان چیه يعني بل. يعني براستي امشي الفاداويه ام تناگن پیاده چد خوازه چش بو خود خوازه چش بو روجاوات خوازه چش بو سوریت خوازه روجه هلوستک مناقضش آدهورا دردخل بونمونه دونی ده سروکی اوی ناول خانانه مسده چیه ده سروک هنه یک لواشنطنه بیو یک جی لقامشلو لواشنطنه ده دیبایت که دا پیش راگاندنا خلکی جي فين بيكو عالم قشكي قبول لكن إلا أنجمنا اجتماعية كردي قبول لكن وبطيبتي بيشمرقي روش قبول لكن و نيف چاراك دينا قوتي أجر لشكري روش جلو برقي خودينن و تك تك ور الناف ما أمي قبول بكن أمي عاف بكن وكأنه سوچكي ما زنكرن وعاف بكن وقبول بكن وبنسبة أنا كسجي قو إما تشكي شمال قال أنا كسا نيني أمو أنا كسي هندر أم وك هفد فكرن هفالن وان لدارفا هنا روشي تيك ددن يعني داكو ناكو كي بكن ناف أنا كسي بيجا برسف أم نزانن أمي برسفيوي بدن برسفيوي أمي هلويستا خوبيش كلامك بيش اوي كل واشنطني وهالويستيد دي خدي نفوذه خدي روله الناف بيدويه بجدا اوي كو غوتي ديسان وي هوليري بري واجبي خاكر ما بس الهام احمد ما مستا اري برز الهام احمد دوني الواشنطني دباتي كده يعني ام تخوين كده ورياض درارجي اب چاوكي بچوك املينانرن لي حتى كجان درجه بيواوي تي بيستن ناي بيستن با بياده وبيش رياض درارجي كوميتاك تشيكرن بنوفي انا كنكه قلتن ام يكريزيانا ومالا كردي تخازن ام حزد كنج دوستو دجمني بدكه سي و انا كسيرو بيش ام وبياده دو بروژه جدانه إمكانية أم الهاف بكن هيا وسيجارة مكر هولير يك هولير دو دهوك اتفاقيات دهوكي لوي فقرة اتفاقيات دهوكي جيبه بي نها جميج روشار وجواي كردستان چاره سر دبي وبلكي عفرين جوانا دبي إما أم بروژه كردي سوري وانا بروژاك سوري هنج سوري ترن يما پیشمرگه روج لبرانباري داعش وغير داعش شر كرن وبارستنا اخا كردستان دكن لشكري وان لهاجينن والديرزورنا
برگریا رژیما اسد دکن ام خودی پروژه نتوی کردینه او خودی پروژه رژیما اسدن و برگریا رژیما اسد دکن تاوی امکانیه لهف بکن هيا بس دناف ماذا قالك تشتهنا نوك تشاول واشنطن هف سروكا مسدة قوتي تشتنا دناف بريما وناف بريما واندا كشتي هنا وان ام كشتنا نما او كشتنا حبسي هنا بارقة هنا ناف بريما واندا آلا كردستان هيا ناف بريما واندا پشمرگی روج هنا ام دو تشت نوك هفن إيرو بكردي بفكرن إيرو أم ببينن بروجاك وان كردي هيا قافا كبار ما ورن أم الده قافا بار وان هرن وبرجي مكري أما چنكي تنقاف بنا چنكي كتنا تنقيه جارك دن خداويجن هريما كردستاني وهريما كردستاني هر تمش دست بيكي دا قوتي إما تدخل شؤوني روجافا ناكن واللهف بكن ام حاضرن وسي جاراجي بيفا هريما كردستان العرضي خستن هولي رايك هولي رادو وقت محتاجي هريما دبان يكي وك مرز جراها يكي وك رياض درار ويبيجي هريما كردستان رولك خاهيا باندورا خار ولا يعني رولك خاهيا يانجي باندورا خاهيا يانجي كانت طرف كي كنترول كي وقتنا محتاج بنجي داد كيفن جادا جنك دوان وقنج دوان ولا في تراد كان وقياداتي هريمي وزعماء كردي تخوين دكن اي باشا روجكي تمتكي خاين روجكي تمتكي اردوغاني روجكي تشيا بيدا بيا بشك جي بروجا رجيما اسد بلا بيجن ام بشكن جي بروجا وام هيزكن جوان هيزي نهيشتنا كو شورشا سوريا رجيم اسد بروخيني تافي ويجي بلا اتفاقيه دهوك جيبه بي يعني دستيك سياسي تشي بي دستيك عسكري لشكري روج يبقى دستيك اداري ومراجعه الذات كاتا تشكري متشكري باشا تا كومكوجيك سي چار كوم كجي تل عفرين كر تا سي چار كوم كجي الكوباني كر تا كوم كجيك مازن العمود كر ما مستبرس يعني باشا تدويجي ورا ببا شريكي من نوري برس دفرداي اگر هون چون هون ركفتن لقال بيدي وركفتن وامضا كرن قال لك كوم كجي تجنها امجا بكر قال لك سياسه المدار حطنا هاد زندان دانا قال لك بصدان جوان شالاكوان كرد حطنا ها ونداينه بدست بيدي هوني نبن برس دفردا هوني نبن شريك دوان انا وقت بروجاك جدي ببي ملتي ماجي وما عفو بك اگر بروجاك جدي هبي بس باور بكن افدز جاين راغاندني قشتك بزانبن بيدا بكردارا ناكي بطيبتي بانجمن اجتماعيه كردي ناكي چنكي بروجاك جدايه بيدا على كردستان شوتاندي چی وی کردا و گریدای پیدا کرد کشتنه پیدا کرد گرنه حبسه پیدا بجاز لشکری روش قبول ناکم پیدا چه قبول لکی پیدا ام قشتك تخوين كرنا سروكي هريمه تخوين كري تشي سروكي هريمه دخازته تخوين كري ديسان بلا كرد بن بلا خودی پروژه کردی بلا نبن دستکی نه پیاده لسوریا بیا سبش بشک یا رژیمه بشک بقندیل راه بشک بامریکا راه و باشه و هر بشک جوان لدوانك جداد ده يا باشا ايما وك انا كسي ام طرفكي محكوما حاكم ومحكوم را شركاتي ناكي يعني اگر ام سباسيا هريمه دكن اگر رولا نابكن واگر تشنابكن بس اما قالك تشتهنا يا كام لشكري رولا مرجد وهنا نمرجن ونبن معناه خنابه نمرجن تشتكي اساسيه وقت تم قبولك عسكري من هنا
وقت تم قبول كي نها بيتم حبس كي وقت يعني هون امادنا بهفره وقت تم بريا وقت تم قبول كي لازم ازي حاكم بم ناز محكوم بم تحاكم به يعني افليس كي حاكم ومحكوم حبس صالا ام بي كشتن باوري نماي باوري بروجاك سوريا ايما امجي بروجاك سوري بلا مام كردينه بروجاك كردي سوري تماما او انا دجيت يا ما دكن او ما تنا دكن او ما حكم دكن جاء مسألة في مزاجي طروحات هذا روجكي ام بي جراكن ويبك روجكي اف ديوا واتي كو بيادا دزاني اگر رجيم هرمين كردي ببي هذا نامين خون خاد بين دبي بعسيه ورن بمرة إدارة بارفكن بعسيه اعترافكن بإدارة شمال شرق سوريا اف خونا رجيما اسد اثبات كر وقتي هرمي كردستان حكم بكي وقتي كردستان سوريا حكم بكي وبتاني حكم بكي رجيما اسد اثبات كر حف صالن بمليون خل كشتن بمليون خل دربدر كرن داكو سورياك عربي موحد واسد ويحكمك ويوري مناطقي كردي ومناطقي نفطي اعتراف كيف اذا افا خونا اگر تركيا وري ديسا نامينن اگر كسنا يفان عالم عرب جيرانه ما همو بكردارا كرن دجمن بله لدير زوري باس خلق خويناك عربا مثلا دون السر تلفزيوني خو دار دخلناك وام دراوتك دهو دار خستن لجندك السرسي نوري عراقي ابرشافي من ويرنا كردستان الورشتكي ها بيجا اجي او دجمانتيك يدنفر عرب وكردان بلا بيجن امجي جوا ميليشياتي رجيم استخدام دكي دجي خلقي سوريا بلا بيجي ام هاول ديسا يعني يعني جهه مهنجيه نهيشتنا باكي دي تفاوض تمام مروف بجاري شو ولو بروجي ما نوكف بمفاوضات وتفاوض ومهادنه جمع فرقتنا بس حتى مجالي ويجي نشتنا مصداقيه الطرح ده نماي يعني الدهود هو حردك هفسروكك ام قبل بروفاجي هفدود خاصه هفسروكك ما قبلناك هفسروكك بيجي والله هرما كردستان كاري رولك بليزي بابا تشتكي قبل امريكان شون جموان واجتماعات كرن والرميلان كابلا لشكري روش داخل ببن ما نتت بيجي فا تركيتين ورن ما بباريزن بلا رشك قبول ناكن ايه تتش يعني امجي مانا حيري دهو وادي بايتا قلوان حيري بالنزانين شد خازن يعني باش ما مستان ها سي تجينا امجا بيكر سي ركفتنين حاضر آماده هنه هولير يك هولير دو و ركفتنا دهوك اساسا چما لوان ركفتنان فنگارن و جارا کدن بانگا روان ركفتنان دکن قالوا وقت امجا بيكري كو كتن استانگيان و مترسيا دوباره نكو من سيناريو عفريني لوان دران دوباره ببن نكو من امان بيكري كو كتننا او كتنا تنجي وقتی ناکوکید آخفتنی وان ده هبن ناکوکید پروژی وان ده هبن أنا إيه ما أمجي حتى في دقيقة أم طرفك محكوما وك أنا كسي بس أمنتها موصى بمينن نا خير بروجان هنا تشتني قلق جرينج دفاد سيما هنا دل روجلاتي فرات يانجي كردستان سوريا دبن ريكفتنك لوارسو ببي لبولونيا وامريكا حشدكي تشيكي خلككي تشيكي هيز النيف دولتي احتمالا بفكرن شاوا حدكي جي دولة اقليمي ردينا ود ازاري دا لوتكاك برمهم دبي بوتنا روحانية اردوغانا والسر سوريا ديسان وسوريا وري سر مشرحي دو بايتخت خدي قرار هنا انقرة هي طهران هي بسر فرشتي موسكو إعادة ترسيم حدود ما بين حرب إمبراطورية تشيدبي بلا أم هنكي بفكرن أم تشنا وأم نوفلنجي خلكين نارن يبقى هنجماب إيراني رابن وهنجماب تركيا رابن وهنجماب وصان نابي يعني تشتي نهاج ما تخواستن باراستنا ما يمكن باراستن جو كردايتية للروجاواي كردستان يعني لكردستان سوري نفا نوفد شمال شرق سوريا وشعوب شمال شرق سوريا وشمال سوريا ونظام بتشي با چی يعني با
ليسك بألفاظه ومسده وقصده خلاص أمزون إنه دهز هنا بياده هي وأنا كسه بلا بنافي بياده ورن حواراتها بكر بلا بنافي بياده دعوة لهريمي بكرو بيجين تخازن إعادة نظر بله ما مستا پروژه دوباره وگرا حزب پشمرگین روش نها گلکی ته بحث کردن هن وقت انجمن اجتماعی کردی او پروژه واگیهان دیه کدره حتی کیجان اراده و جه خود روجاوای کردستان ده جه خو بگیرن بله وگر کردستان سوریه ای کو واجبه کی وان لور نیوی اویکو زیرو بیل لشکری روش دناو جيش سوريا دو جيش سوريا قد ليجا هنك ريقربن وريلوان بقرن ونهي لمن وقت هيز بقرن بيجي أمتى هيز قبلناك تجبوش الصناديد قبل كري تجبوش السطور قبل كري تجبوش عشائري عربي تجبوش شبيحي أسد تجبوش ميليشيات إيراني ميليشيات تهمو ميليشيات قبل كرنا جبوش تا قبل كري آراء بشار أسد دنيفي قامش له دولة حسكي أما الله كردستاني قبولناك الله كردستاني قبولناك بيشمرجي كردستاني أو بيشمرجي كردستاني أو يكو باراستنا شرفي كردستاني لكن يعني جديات ند ليدواني واندا هيا ند تروحي واندا خلاص لها سبيد ديكتاتوريات سوارن حاكمة كردستاني سورينا ناف دقاورن قال دقاورن 9 مليون كرد جدشتي جزيرة وكوبانية بون سبب درخستن قش عرباتنا شوني كي مسؤولة وتعريبية أم مسؤولة وتعريبينا وقت أم الهاف رونن ونقطة دين سر حرفا كاكي كشتنا كاكو تعريب كرنا كاكو تكريد كرنا واجه تجربة عفرينة تاني بلا محساوة لسر بكن جروجايا كده خلقك نعم إما جمارد بجنون أردوغانينا جروجايا كده وك شخص جي وك حزب جي وك أنكس جي مجموعة رقود براف أكشن ون لبرامبري دوامين جيش دناتو دانا فاكشن بلا خلق دناف مالا خاضب ميني الوا خلقي سوار بون كرن درع بشري بمينن ايكوش عفريني دار كافي خاينة ايكوش عفريني دار نكافي خاينة ايفاقر عفريني خاينة باتا چهشت 1 مليون انسان هاد چادرة در شهباء دايا ندست مدانا بله ما مستا برصا داوية او كو قلق بيشاتا وقلق جوهارتنين سياسي لسر لروجاوای کردستان تینه کرن هون وقت انجمن اجتماعی کردیش بو قناغ به آماده‌کاری وچنه يما ام وقت طرفك دسبيكي دا ناسا هالوستيما ناسا ام هوالي تسييس الحلول نب عسكرة الحلول رانا تحدي ومواجهة واميل تركاخن وترك المخن ونظام تشا وذي تشات سري عفريني جبو كوباني وجزيرة جبو كوباني وجزيرة جبري چاره سري سياسي ام تشتكي طرحناك دوي چاره سري سياسي بالشام رابي تركيا رابي بامريكا رابي بروسيا رابي يعني يكريزيك سروا اساسيها بي نا والله كا ورب مراب بياك داكو امواجهه وكانه بس ترك دجمني كردانه ايدي شام ايدي بغداد ايدي طهران وانا قش دوستي كردانه بس تركيا يعني طبعا نائمه محاميه كسينه بس او بنا طرف او بنا جبو تجربه عفرين الجزيره تكرار نبي شارسي مثلا بونمونا نهاتش تنطرح دبن بيجن منطقه امنه اوك انجمن اجتماعيه كردي تبي هنا قيد التنفيذ يعني جيب نبيه ليه وقت منطقه امنه ببي ايما وك انجمن اجتماعيه كردي ام دبينن تشتكي مناسب دقنه خلقي منا يكشتن قنا خلقي منا يعني وانا اگر في رنجي هاي تجربه عفرينيه ودوباره ببي وجويج عفرينيه خرابتر ام بيجن دارن انا دسترجي ما اسد ماش بكن ولا منطقه ما لخونات دوي مثلا ويور عجب وعربي قبعسيب خرابين قامش لو كوباني وسريكاني وتربسبي وديريكي حكم كن
يعني أو عربنا جعلنا عفرين حكم ذكر ويشتر من عشائرا ويوين انتقام كج كردا تال هجي كروان كشتي تا لتيروزوري كجوان كشتي تا مالوان خراكي نهار هو ترمبيلك قصد دناف كندكي هجيم رادار بسره بند أمول عربي كير عقلي قصد دكاري سكر تابي أمريكا راكري دكاري سكر يعني ما دام فانا دوستو دجمن بمارا كرن دجمن عربي سنة عربي شيعة ترك عالم كرنا دجمن يعني دقنا حوارك سياسي حراكك دبلوماسي ديالوج نا جشار گلک سپاس مامستا نوری بریمو اندام نونرتیا انجمن اجتماعی کردی له هولره هر وا اندام کمیته ناوندی پارتی دموکرات کردستان سوریا گلک سپاس بو اخفترین تا نتوانیا گرتی راگاند کو بهتری 9000 پنبرین سوریه د 4 مهن بوری ده وگریانه ولات خو بردفک کمیسیون بلندیا کاروبارین پنبران محمد الحواری راگاند کو 9195 پنبرین سوریه ین کل اردن دمینن دهایما 4 مهن بوری ده برازبون خو وگریانه سر مال و ملکین خال سوریه الحواری هر وها گوت کو گلک پنبر دو خوازن ل اردن بمینن جبر کو آرامی و خواندن و اولهی وان ته پاراستن هر وها مترسیا وان ج پاشماین شر و پفچونان ل سوریه هيا ولات امریکا اشکره کرد که وزیرین دروین هفپیمانیان نفدولتی یا دژی داعش و اثباتا بیده لواشنطن پایتخت امریکا بجون جبو گنگشکرنا کارین رخصتنی جبو جنافبنا رخصتنا تروریسیا داعش. وزارت بروانی امریکا پنتاگون اشکره کرد که تی پیشبینی کردن که رخصتنا تروریستی داعش داوی جه کنترل آخوال سوریه دو هفتیم بیده جدس بده. آلیکاری وزیر بروانی امریکا باتریک شانهان راگهانده كنوتو نهج الصديش خاكاد بين كنترول رخصنا تروريستيا داعش ده وگريا يجبو سوريان وبيبا صدج صديد دو حفتيين بيدا دهمان درباري ده ولاتي امريكا اشكركر كوي وزيرين درفا ينهب بيمانيا ناف دولتيا لدجي داعش ويد صباطها بيدا لواشنطن بايتخت امريكا بجفن اجبو گنگ شكرنا كارينين رخصتني جبو جناورنا رخصنا تروريستيا داعش او هفبيمانيا كو جنوتو نه اندامان بيك هاتيا وي بجفن جبو گنگ شكرنا ككور درباري تكشكاندنين كو او رخصنا تروريستي راسري وان هاتيا ده انجام كاري 4 سالين بوري ده ين همان هفبيمانيه او جيجبو نهشتنا وي رخصتني و چالاكين وي ين تروريستي او وزير وي لتنشت وزير دربيه امريكا مايك بومبيو كنا غادوام جه هلمتا ديجي ترور العراق وسوريا جنگ شبكن او بهتر گه بدن گارانتيا نفغار او رخصتني جاره كدن دريا بيك انينا جيگري واليكاريا اولهيه العراق وسوريا هروها ويغافن بين گرنگج بو تكچونا تورا بسر رخصتنا ترورستيا داعش و وشاخن بسر لدروي سوريا وعراقي وزارت دربیا امریکا د داخویانی که ده گوت که ولایتین یگرتی رجده لسرگری لپیش وگرا داعش جاره کدی لسوریه و عراقی او جی پشتی وکشانا هیزن امریکا جی سوریه او پابند بن بکار لسر هفپیمانیا ناف دولتی جبو بردوان بونا تیک برنا پاشماین داعش و تیکشکاندنا هیوینوان. سروک وزیر لبنان کوب پیک آلین حکومت نویا لبنان هاتی سپارتن دبیجه رژیم اسد رژیم که تروریستیه. در کنگره که روزنامه‌وانی ده سعد الحریری سروک وزیر لبنان راگهاند کوچ دستپیکا دامزراندن رژیم سوریه او رژیم لسر بنامه تروریستی هاتیه آوا کرن و نهاجی رژیم سوریه به تمامی واطای خوا رژیم که تروریستیه. هر وا حریری اشکره کرد که حکومت لبنان رگری لسپیکرنا پریان کوچ عالی رژیم سوریه و دهات کرن گرتیه و رژیم سوریه پره جبو گروپین تروریست سپید کرد. شاندای سروک روسیا جبو رجالات ناوین و باکوری افریقای هیوی کرد که ولات عربی راضی ببن رژیم سوریه و گرینن کمکار عربی. میخائیل بوگدانوف شاندای سروک روسیا لولات مصر پشتی انجامدان جوینه که لگل احمد ابوالغیث سروک کمکار عربی راگهاند که د جوینه ده و گر رژیم اسد بو کمکار عربی هاتیه گوتو بیش کرن و هیوی کرد که ولات عربی د زوترین دم ده راضی ببن رژیم اسد و گرینن کمکار عربی. هروها بوگدانوف دربار سوریه هلوستک ارینیه و باوای کی به تو اوای کی مصر دستوردان د سوریه ده نکریه
جالي خوفا وزير درفه عراق راگهاند که ولاتی وی پیشگیری وگرا رژیم سوریه جبو کمکار عربی دکه. الحکیم د کمکار روزنامه‌وانی ده لگل هفشان خواه روسیه سرگی لاوروف دیار کرد که پیوسته کریزا سوریه وره چارەسەر کردن و اشکره کرد که او بردوامن ده هولین خود جبو وگرا رژیم سوریه جبو کمکار عربی. الحکیم هر وقت تکس کرد که عراق پیشگیری وگرا رژیم سوریه جبو کمکار عربی دکه و کار لسر ویکی دکه. بریاره لوتکایا بی یا کمکار عربی لولات تونسی ورل دارخستن. دەستپێکا شەری سووریە di sala 2011 ve bi sadan rojnamevanên Sûriyê rastî binpêkirin hatine û ji aliyê xwe ve kombenda rojnamevanên Sûriyê raportek divê derbarê de belav kiriye tê de binpêkirinên sala 2018 de yên ku dijî rojnamevanin hatine encamdan eşkere kiriye. Kombenda rojnamevanên Sûrî raportek derbarî binpêkirinên ku sala 2018 de dijî rojnamevanan di Sûrî de hatine encamdan belav kiriye. Li gorî ku di raportê de hatiye, di sala 2018 de guhortin neşkok ve di cor û şêwa û hejmara binpêkirinan de hebûn. Bi taybet di kêmkirina hejmara rojnamevanên ku li Sûrî li ser destê aliyê nakukdar hatine kuştin. Kombenda rojnamevanên Sûrî eşkere kir ku hejmara rojnamevanên Sûrî yên ku jiyana xwe jî dest dat, di dema kopkar û erkê xwe yê ragihandinê radibûn di sala 2018 de gihîştiye 11 rojnamevanî. Herwiha hejmara rojnamevanên ku ji destpêka şoreşa Sûrî adara sala 2011 ve ta dawiya sala 2018 445 rojnamevan bûn. Kombenda navbûrî amejebûyekê kir ku sala borî de hejmareke mezin ji rojnamevan û çalikvanên Sûrî ji devera Ghota Şerqiye û parêzgeha Idlibê û gundewarê Homsê ji ber metirsiya binçavkirina wan ji aliyê rejîma Esed ve ji mal û cihên xwe derketin û li parêzgeha Idlibê koçber bûn û serbar kir ku sala 2018 de 32 rewşên revandin û binçavkirinê hatin encamdan. Kombenda rojnamevanên Sûrî di dawiya raporta xwe de aliyên berpirs di ber binpêkirinên ku di der heqê rojnamevanan de li Sûrî di sala 2018 de hatine encamdan eşkere kir. Di serê wan de jî rejîma Esed ku 27 binpêkirin encam daye û grûpên opozisyona Sûrî 21 binpêkirin li dijî rojnamevanan encam daye. Desteya Tehrîr Şam bi neh binpêkirinan rabû û li deverên Sûrî yên bin kontrola Tirkî de 7 binpêkirin dijî rojnamevanan hatine encamdan û 5 jî li ser destê çekdarên PYD hatine encamdan. Serbarî yek binpêkirinê ji aliyê Lubnanê ve û 8 jî ji alînê li Nas ve hatine rûdan. Ji destpêka şerê Sûrî adara sala 2011 ve rojnamevan û çalikvanên Sûrî rastî binpêkirinan tên û welatê Sûrî di sala 2018 de Dizbendiya cîhanê ya azadiya rojnamegeriyê di pilleya 177 ji koma 108 welatî de bû. Di encama topbarana rejîma Esed li ser gundewarê Helebê 4 welatiyên sivîl bûne qurbanî û hejmarek birîndar ketin. Rawangeha Sûriye mafê mirovan îro belav kir ku belavfirên rejîmê li hin deverên bajarokê Meskene yê gundewarê Helebê topbaran kir û di encamê de 4 welatiyên sivîl di nav wan de zarokek û 2 jinan jiyana xwe ji dest dan hebûn û hejmarek din jî ji sivîlan birîndar ketin. Herwiha kanala Sky News li ser zarê hin çalakvanên Sûriye eşkere kirine ku çekdarên rejîmê û hin milîsên bi ser ve hewl didin derbasî taxa Hemedaniyê li Rojavayê Helebê bibin. Rejîma Esed Idlib topbaran kir û di encam de komkujiyek li deverê hate encamdan. Rawangeha Sûriye mafê mirovan tekez kir ku rejîma Esed bajarê Me'aretin Nu'man ya bi ser parêzgeha Idlibê ve topbaran kir û di encamê de 11 kes hatin kuştin. Di nav wan de 9 welatiyên sivîl hebûn. Rêveberê Rawangeha Sûriye mafê mirovan Samî Abdurrahman da zanîn ku ew topbaran li ser devera bêçek hat piştî 2 rojan ji kontrolkirina deverê ji aliyê çekdarên Tehrîr Şam ve. Hevpeymaniya navdawletî ya li dijî Daişê bi hejmarek operasyonên esmanî gundewarê Dêrazorê armanc kir. Di encamê de hejmarek qurbanî ketin. Li gorî jêderên xwecehî ragandine ku di heyama çend demijmêrên borî de belavfirên şerkeriyên hevpeymaniya navdawletî ya li dijî Daişê bi serokatiya Amerîka bajarokê Elbagoz li gundewarê Dêrazorê bi tundî armanc kir. Heman jêderan dana zanîn ku di encama wê êrişê de 3 jin û 5 zarok jiyana xwe ji dest dan li gel birîndarbûna hejmarek kesên din.
بهتر جه 36,000 کس بانگا درکتنê ji deverên mayî jêr kontrola lêxistina Daeş de dikin. Rawanga Sûriya mafê mirovan îro eşkere kir ku bêhtir ji 36,000 kes ji malbatên Sûriyê ku li deverên jêr kontrola lêxistina Daişê de li Rojalatê çemê Feradî te mayîn û belgeyên xwe yên kesayetî ji ber rewşa şer û kuştina xwedanê wan d'êrişê de di êrişan de û pevçûnan de banga derketinê dikin. Rawangehê herwa got ku ew malbat diriya Rawangeha Sûrî ya mafê mirovan ve banga xwe dikin da ku çareyek ji wan re were dîtin. Konferansa damezrandina civaka hêzên sivîl yên Kurdên Sûriyê li Hewlêrê hate darxistin. Roja 26 heyvê rêxistinên civaka sivîl yên Kurdî yên Rojavayê Kurdistanê li Hewlêrê civîn û tê de emîndariyeke giştî ji 11 kezan pêk tê hate hilbijartin. Di nav de du jin hene. Civaka sivîl di konferansa xwe de Zohrab Mahmûd wek serok ji xwe re hilbijart û Meryem Şêxo jineke xelka Efrînê ye weke cîgira serokê Komeleya Civaka Sivîl ji xwe re hilbijart û her wiha Civan Hacı Yusuf weke berdevk ji Komelê re hate hilbijartin. Belê temaşevan hêja bivî ew ê hem giştin dawiya bultana xwe dubara ser nûçemê bîra we bînin.